Byatangiye benshi basa naho bavuga ko u Rwanda byaruyobeye. Bato u Rwanda biteye intambara muri Congo rukomeje kumatangirizwa mu nguni nyinshi. Aho rufite inyungu hose zikomeje kubura. Ubufatanye bwabo n'ibihugu z'amahanga bukomeje kuzamo urushorera. Bati yewe n'ibihugu z'Uburayi rwari rusigaranye batangiye kurwinuba. Burayi butangiye kuvuga yuko bitakorana n'igihugu cy'u Rwanda. Burayi bugambaniye u Rwanda bavana muri Mozambique. Muri make u Rwanda rugiye guhomba kubw'inkunga rwabonaga muri European Union yazaga mu gihugu cy'u Rwanda anyuze muri RDF mu guhangana n'imitwe y'iterabwoba muri Mozambique. Mucire birarura. Ingabo z'u Rwanda zongeye kugaragara neza cyane ko zihagazeho ku rwego mpuzamahanga, ibyo zikora nibyo byivugira bituma amahanga avuga ati tubabuze twarimbuka. Icyo mwadukuriye turakizi, icyo mwakoze ku butaka bwacu twarakibonye. Mwaje muri Mozambique, Cabo Delgado, Afungi, Palma, Awase, Makimbo da Praia, Bau no mu bindi bice bitandukanye hari umwanzi umeze nabi. Ariko imbaraga mwakoresheje byo kwirukana uyu mwanzi muri ibi bice ni imbaraga zashobora gutuma tubibagirwa cyangwa se ngo tubirengeshe tureke gukomeza gukorana namwe. Oya, nago bikunda, ahubwo turifuza gukomeza gukorana namwe. Niyo mpamvu twakora ibishoboka byose. Mozambique igaragaje yuko ifite gahunda yo gukomeza gukorana n'igihugu cy'u Rwanda, ikishyura buri kintu cyose gishoboka kugira ingabo z'u Rwanda zikomeje zibe ku butaka bw'igihugu cya Mozambique guhangana n'imitwe y'iterabwoba igenda ku mamadini ya Islam. Imitwe yakomeje gutesha umutwe kino gihugu cya Mozambique. None u Rwanda bavuga ko ruhawe rugari ni nyuma yuko ibihugu z'Uburayi byavuze ko bigiye gukomeza igisirikare cya Mozambique, maze Mozambique ikicungira umutekano aho gufashwa n'igihugu cy'u Rwanda. Ufite ni ubara, udafite araceceka. Mozambique ifite ingabo z'u Rwanda hariya niyo izicyo ingabo z'u Rwanda zimaze. Ndaje mbikubwire uko bizasobanuwe kamwe ku kandi nyuma amagambo wagiye umva mu itangazamakuru bitandukanye. Ndakubwira icyo twakita nk'uburyo buhambaye diplomasi ya Mozambique yakoze, ndetse nyuma y'uko u Rwanda rwasaga n'urwarakaye uburyo Mozambique yabaye nk'icururutse u Rwanda ngo bataza kuyisigayo yonyine. U Rwanda ariko urwo ngurwo mbabwira rufite ingabo muri Mozambique ubundi zigiye kuvanwayo bite ngo intambara muri Congo. Ni Congo ugiye gashinja igihugu cy'u Rwanda kwiba umutungo wa Congo, ndetse no kuvuga ko imipaka y'u Rwanda itagomba gufungwa n'u Rwanda. Imipaka y'u Rwanda na Congo itagomba gufungwa n'u Rwanda ngo ite na Ebola ihari. Bavuga ko u Rwanda rurimo kwihanyagaza amatugunguru, ibyo rurimo kuvuga atari za nyabyo. Muri make u Rwanda rukwiriye kubavira ku butaka. Ni muri Congo Telema, kiganiro gica kuri televiziyo y'igihugu RTNC. Uyu mubona imbere yanyu yitwa Patrick Muyaya. Mu magambo yashimangiye neza ko batifuza ko ingabo z'u Rwanda ngo zikomeje kuba gutaka bwa Repubulika ya Congo olingate. Mu byange byase mu zemere ngizo ngabo bidakeka biri zigomba kuzinga utwazo zigataha zirukanka zigasiga ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Nazo ndaje mbikubwire atari ibyo gusa, ariko uyu mugabo mubona mu ruhande rw'iburyo yitwa Eric Prince, n'umuyobozi w'umutwe wa Black Water, niwe wawushinze. Uyabaye umusirikare ukomeye cyane muri Leta z'Ubumwe za Amerika. Yigeze gushinjira u Rwanda kuba gashoza nambara no kuba nyirabayazana n'ibyago bikomeje kubera muri Congo, ndetse anavuga impamvu yohereje abasore be kutaka bwa Repubulika ya Congo. Aya magambo ya Eric Prince, mbega umugabo w'umuhanya, yavuze amagambo akomeye arerura, mbese avanagaho kunyo, avuga ku igihugu cy'u Rwanda, avuga neza icyo abona nk'ikibazo u Rwanda ruteza mu karere, ndetse anavuga icyo abasore bagiye gukora kutaka bwa Repubulika ya Congo. Yego mvuze ngo abasore be kuko ingabo za Black Water zikiri kumwe na FARDC kandi basa nabonye gupanura urugamba intambara itorose kuri M23 batazira RDF. Waretse nkaza tukajya muri kamwe ku kandi kuri kuvuga byose uko bizakabaye nta kimwe dusize inyuma. Uravuze ngo ndaje, nanjye ni karibu. Ndumungu wa Kamanzi w'Uruwande, ikaze ngo tujyane ku musozo nk'ibisanzwe. Maze unyemerere tubyitare kandi ducukumbure kamwe ku kandi kwikomeje kuvugwa dore ku ngabo z'u Rwanda, dukurikizo n'ibindi byose biri kuvugwa kugeza kuri Eric Prince nyiri Black Water. Biravugwa gute?
Leta y'u Rwanda yatangaje ko nyuma yo kubona ko umuryango umwe bw'u Burayi utangiye gukoresha ubutumwa bw'ingabo zarwo bwo kurwanya iterabwoba Cabo Delgado nk'igikoresho cya politike, yagiranye ibiganiro na leta ya Mozambique, maze Mozambique yemera kwishyura ikiguzi cyose cy'ubu butumwa aho kugira ngo ubutumwa bwabwo buhagarare kuko ari ubutumwa bw'ingirakamaro. Amakuru y'iki cyemezo cya leta y'u Rwanda n'iya Mozambique yatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe kuwa 2/19 Gicurasi 2026. Ni mu gihe umuryango w'u Burayi wari usanzwe utanga inkunga ya miliyoni 20 z'amayero yo gushyigikira ubutumwa ukomeje kutavugwaho rumwe kubera impamvu za politike bijyanye na Leta z'Ubumwe za Amerika. Ambasaderi wa European Union muri Mozambique Antonino Maggiore aherutse gutangaza ko uyu muryango wifuza gushyira imbaraga mu gutoza igisirikare cya Mozambique aho gukomeza gushyigikira ubutumwa bw'u Rwanda. Mwibutse ibihugu z'i Burayi bigenda mu kwakwa Leta z'Ubumwe za Amerika, kandi Leta z'Ubumwe za Amerika zafata igisirikare cy'u Rwanda ibihano bagishinja nabwo bashinja u Rwanda kuba muri Congo, kandi bakaba ari gukora ibikorwa ngo by'intambara bitemewe n'amategeko. Bakavuga ko u Rwanda rugomba kuvana ingabo zarwo. U Rwanda rwo rukavuga ko nta musirikare n'umwe rufite muri Congo batazavana uwo batashyizeyo. Ikindi kandi u Rwanda rugakomeza kurushinja kugeza ku rwego bafata ibihano bitari umunsi umwe, bitari iminsi ibiri, ahubwo bakomeje kurwibasira barwataka mu buryo bwose. Hanyuma rero Maggiore cyangwa se Maggiore Antonio, ambasaderi wa European Union muri Mozambique, ahamije neza yuko u Rwanda barangije kuruhenura cyangwa se barangije kurunegura, bashyize ku ruhande bo bifuza gukorana na Mozambique gutoza ingabo za Mozambique, ngo Mozambique igiye igisirikare gikomeye isigaye icungira umutekano n'icyo yashyizeho umutima. Kumbe uruhande rundi Antonio yari yagize ati kuri ubu turi mu biganiro kubera ko ubutumwa nk'ubwo nabivuze bumaze imyaka 4 kandi intego ni ukuganira uko bwakongerwa n'umwanzuro uzafatwa n'ibihugu binyamuryango uko ari 27. Abajijwe niba European Union izakomeza gutera inkunga ubutumwa bwa RDF Cabo Delgado, Maggiore yagize ati kuri ubu ni oya. Mu butumwa Minisitiri Nduhungirehe yashyize hanze yagaragaje ko ubutumwa bw'ingabo z'u Rwanda bwatanze umusaruro ufatika, kandi siwe gusa bitangaza ahubwo na muri Mozambique baravyivugira. Ati mwaka 2021 inzego z'umutekano z'u Rwanda zagiye muri Cabo Delgado ku butumire bwa guverinoma ya Mozambique, nkibutsa ko ibyo yariyobowe na Philippe Nyusi. Mu myaka irenga 5 ishize ubutumwa bwagenze neza. Ati amahoro n'ituze byaragarutse, imiryango yasubiye mu ngo zabo, abana basubiye ku mashuri, ibikorwa by'ubucuruzi byongeye gufungura, igisirikare cya Mozambique cyaratojwe kandi biracyakomeje, ndetse ibigo by'Abanyamerika n'Abanyaburayi byabashije gusubukura mwituze ishoramari ryabo rya miliyari 50 z'amadolari bashora mu bucukuzi bwa gaze karemano ibarirwa muri Mozambique muri cya gice cya Cabo Delgado by'umwaka mu gace ka Palma na Afungi, uduce twatangiye gukorerwamo na Total Energy. Akomeza asobanura yuko ibikorwa bikomeje. Akomeje avuga ko mu gihe muri iki gihe cyose inzego z'umutekano z'u Rwanda zahawe ubufasha bw'amafaranga buturutse mu kigega cy'Uburayi ngitera inkunga ibikorwa byo kugarura amahoro APF agize umugabane muto w'iz'u Rwanda rukoresha byose muri Mozambique, ndetse n'ishoramari rya European Union Cabo Delgado. Minisitiri Nduhungirehe yakomeje avuga ko nubwo ubutumwa bwatanze umusaruro, European Union ibihugu z'i Burayi byashyizemo kubugira igikoresho cya politike kubera impamvu zabo zitandukanye. U Rwanda ubona yuko ari ibikorwa bitagakwiriye kwemerwa mu buryo bubabaje. Ati twabonye ko ubusabe bugera kuri 2 bwa guverinoma y'u Rwanda kuri European Union bwakiranywe gushidikanya, ndetse bugirwa igikoresho cya politike n'ibihugu bimwe byo muri European Union birimo 2 byadukolonije, ubwo ni Ubudage n'igihugu cy'Ububiligi. Ubufasha bw'ingenzi dutanga ku baturage bagenzi bacu muri Mozambique buhindurwa iturufu yo kunenga u Rwanda, ndetse buteshwa agaciro n'ibihugu bisanzwe byungukira mu buryo bw'ubukungu ku musanzu wacu muri Cabo Delgado. Wibuke ko Belgium, ndavuga Ububiligi, bari mu bihugu bahamaganye u Rwanda kwikubitiro, bakavuga ko u Rwanda rukora ibikorwa by'intambara mu gihugu cya Congo, ndetse ko ibihugu ziburaye kuri gureka gukorana n'igihugu cy'u Rwanda bashinja ibyaha by'intambara. Ubudage bwasaga n'ubwiyorobetse mu bikomeye, cyangwa se bwasaga naho buri guhagarika ibikorwa bidasanzwe byo kwigaragaza ku karubanda nkaho bashyigikiye Congo. Ariko minsi ishize bareruye nyuma yuko bakiriye Madame Therese Wagner Kayikwamba, bakanakira Gaika Bombo Modiamvita, bakajyana ibiganiro bijyanye n'ituze ryo muri Burasirazuba bwa Congo, ndetse amakuru akavuga yuko
Ubudage bwaba bufite gahunda yo kuzana ibikoresho byabo bizwi nka Leopard 2 bigomba kurwanirishwa ku butaka bwa Kongo. Aya ngaya mbaye nkunoshiyeho nzakubwira zose umugambi w'ibintu bifaro leta y'Ubudage guteganya guhereza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nubwo byi byaragizwe ibanga biri gutwikururwa ubwo singuteguje. Hanyuma rero yavuze ko nyuma yo kubona aya mananiza Minisitiri Nduhungirehe y'Abanyaburayi, u Rwanda na Mozambique byo zahuye birangira iki gihugu cya Mozambique cyemeye kwishyura ikiguzi cy'ubutumwa bwa RDF Cabo Delgado kugira ngo bukomeze. Ati niyo mpamvu uyu mwaka u Rwanda rwasuye ku kintu kibanze dufata umwanzuro wo kuganira gusa na guverinoma ya Mozambique yateye kandi izakomeza gutanga inkunga yibanze n'inzego z'umutekano z'u Rwanda ziri Cabo Delgado. Muri uyu murongo ufatanya hagati ya guverinoma ebyiri bwagenze neza kandi bizakomeza gutyo mu gihe akazi k'inzego z'umutekano z'u Rwanda Cabo Delgado gashibwa n'ibihugu by'abavandimwe n'igihugu cy'abavandimwe cya Mozambique. Nubwo wumva ko amafaranga yahabwaga igihugu cy'u Rwanda, habwaga ingabo z'u Rwanda ziri Cabo Delgado ari menshi, miliyoni 20 z'amayero, abavuga ko ari makeya, ariko ngo ntabwo yujuje cyangwa se ari yo nyirizina ava mu bikoreshwa byose muri Mozambique, ku buryo bavuga yuko ibikorwa bizahita bihagarara. Icyakorwa nabwo bavuze ko ntihaburi inkunga u Rwanda ruzavana ingabo zarwo ngo rutakishimamira ibintu byose. Mozambique rero nkiyungukira mu mutekano no yemera ibingibi, gusa kwemeza ko ibingibi bigiye bikorwa neza 100% biracyarimo akantu, dore akantu karimo. Nkuko mwumvishe Maggiore, umuyobozi cyangwa se ambasaderi w'European Union mu gihugu cya Mozambique, haracyari ibiganiro bikomeye cyane hagati ya Mozambique na European Union. Wibuke ko na mbere byavuzwe yuko Mozambique ishaka kuzanyizwaho inkunga na European Union, iyo nkunga ava muri Mozambique injira muri RDF, binajyanye no kuvuga ngo barebaga ku buryo guhereza inkunga RDF direct bishaka kuzagenderuka ku bihugu by'i Burayi, ariko bisa naho none ati bwo buryo buhari, ahubwo Mozambique izareba mu kigega cyayo. Bamwe bibaza neza ko ushobora kutagira Mozambique cyangwa se kutazana Mozambique ikibazo kirimo inkunga babona mu bihugu by'i Burayi. Bashaka gusobanura cyane ko Mozambique igiye gukoresha izo nkunga bazihereza igihugu cy'u Rwanda, cyangwa se bafatanga izo nkunga zabo ku gihugu cy'u Rwanda bafatiye ibihano babona ko giteje akaga mu karere. Ari nabyo bamwe masesenguzo atangiye kuvuga bati aca Mozambique ibi ntabwo izabikora. Ishobora kuzabona nayo izahombera cyane cyane mu fatanye yari ifitanye n'ibihugu by'i Burayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igahitagarika ubushinga gufatanya ingabo z'igihugu cy'u Rwanda mu gihe babona yuko Mozambique isa n'ihenuye ku bihugu by'i Burayi, gifite gahunda kuza gutoza ingabo zayo ndetse no kuba bazana abasirikari babo, harimo n'abacancuro tugiye kugarukaho bo kuza kurinda kara gace ka Makimbo de Praia, Afungi, Parma, Awase, Mbau n'utundi duce twinshi two muri Cabo Delgado. Cabo Delgado ni intara nini iruta u Rwanda inshuro 3 n'igice, rumvikana neza ko ari ahantu hagari. Rero mbere yuko haba ibiganiro, u Rwanda rwari rwatangaje ko mu gihe hataboneka inkunga yo gukomeza ubutumwa bw'ingabo zarwo, u Rwanda rwiteguye kuzikura muri Mozambique. Minisitiri Nduhungirehe yaravuze ko ingabo z'u Rwanda zidashobora gukomeza akazi mu gihe zihozwa ku nkeke cyangwa se zigafatirwa ibihano, ako kazi kanarangira. Yagize ati rero twibukije ko ingabo z'u Rwanda mu gukora ako kazi zikorera igihugu cya Mozambique, abaturage ba Mozambique ndetse n'umuryango mpuzamahanga muri rusange, kuko ufite na za sosiyete zikora ishoramari hariya zidashobora gukora ako kazi zinengwa buri kanya, zifatirwa ibihano, zihozwa no ku nkeke. Ingabo z'u Rwanda zagiye muri Cabo Delgado mwaka wa 2021 muri Nyakanga, hashingiwe ku busabe bwa leta ya Mozambique yifuje ko zayifasha kurwanya ibikorwa z'iterabwoba byari byarahungabanyije bikomeye iyi ntara ya Cabo Delgado mwaka wa 2017 ku nama bagiriwe na President w'Ufaransa Emmanuel Macron, aho wari President Mozambique Philippe Nyusi yaje gusa mugenzi w'u Rwanda umusada, kandi uwo musada agahita awuhabwa n'ingabo z'u Rwanda cyangwa se igihugu cy'u Rwanda, aho cyavuze yuko nyine gutabara ari akantu u Rwanda rushyira imbere cyane, nimwe muri priorite u Rwanda rushyira imbere iyo bari kubona ko ari ngombwa. Uru Rwanda ruvugwaho gutyo ni rwo ruri kwamaganwa ku rwego ruhambaye n'ibihugu bitandukanye, ariko Repubulika ya Kongo bakora imbere rw'imbere. Muri iyi minsi ari ikibazo cya Ebola kiri muri Kongo ndetse cyageze n'Igoma, ni ikibazo cyangayikishije cyane ndetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwayo nazo zahagurukiye. Gusa kuba imipaka ihuza u Rwanda na Kongo yafunze byabaye ikibazo gikomeye, kugeza ku rwego bivuga yuko u Rwanda rudafite uburenganzira bwo gufunga imipaka ngo ya Kongo. Bavuga yuko nyine u Rwanda rwafunze imipaka yarwo, ariko bakanafunga n'imipaka yo kwande rwa Repubulika ya Kongo, icyo Kongo ivuga yuko ari imipaka yabo. U Rwanda gufunga iyo mipaka ngo batabyemerera n'amategeko. N'amagambo yatangajwe na Patrick Muyaya ku buryo buhambaye, ku buryo nyine yavuze yuko u Rwanda ibyo rurimo gukora atari byabi na gatoya. Muyaya ku rukuta rwa X yanditse agira ati dukurikije amabwiriza mpuzamahanga y'ubuzima, u Rwanda nta burenganzira
rufite bwo gufunga imipaka yarwo mu gihe habaye icyorezo. Rugomba kwemerera abantu kugenda mu gihe bashyira mu bikorwa ingamba z'ubuzima rusange. U Rwanda ntirushobora mu buryo ubwo ari bwo bwose gufunga imipaka yarwo. Iki ni ikimenyetso gishya kigaragaza ko u Rwanda rugomba kuva ku butaka bwacu vuba. Uyu ni Patrick Muyaya wavuze ko u Rwanda no gufunga imipaka yarwo bwarwo itemewe, gusa mbere yatangaje yuko imipaka ya Kongo ubwayo gufungwa nanone ari ikindi kibazo. Ngo bagomba kwemera abantu gutambuka, ari nabyo byahere bavuga ati none abantu bajya hano ari icyago gikomeye. Ese ubwo Leta yabirinze ubuzima bwa civil cyangwa se abaturage barwo. Akomeza agira ati gufungura umupaka uretse kuba waramaze kwangirwa kugera ku kibuga cy'indege cya Goma kuri ibibazo by'ubutabazi, ni igikorwa gishya cy'ubunyangamugayo gihamya bihagije ku buzima bw'abanyekongo ntacyo bumaze mu maso y'u Rwanda. Avuga ngo gufunga imipaka y'u Rwanda mu gihe batemera kugeza ibicuruzwa mu mujyi wa Goma binyuze mu kirere cyangwa se kuzana ibikorwa by'ubutabazi bizwi ku kibuga cy'indege cya Goma, ngo ibi ngibi ni ibikorwa bya kinyamaswa bikorwa n'ingabo z'u Rwanda, bikorwa n'igihugu cy'u Rwanda, aho ngo umunyekongo adafite agaciro mu maso y'inguye y'Abanyarwanda. Bashingiye cyane cyane ku kuba ubwo nyine nta bucuruzi hagati y'u Rwanda na Kongo, ikindi kandi n'abaturage ntabwo rwagwa ibikorwa by'ubutabazi byanyuzwa ku kigo cy'indege cya Goma. Icyakora koko iki Patrick Muyaya avuze ni ikigaragarira amaso, kuko ubwo numva nta bucuruzi buhari hagati y'agace kagenzwe na 23 n'igice cy'u Rwanda, cyangwa se ubwo numva ngo ubwa bucuruzi buto nyine, kuko bunini bushobora kuba butambuka mu makamyo mu buryo bwo kugenzura birumvikana, ariko mu buryo buto. Ikindi ni ukuba iki gice kigenzurwa na 23 n'ubundi abari kukivamo ntabwo ari kwemererwa kujya mu bice bigenzurwa na Kongo, baba kujya muri Walikare, kujya muri Beni, kujya muri Uvira, ibyo bice ntabwo byemewe. Hanyuma ikigo cy'indege cya Goma kikaba kifunze, nubwo akizanamo kuvuga ngo ni ibikorwa by'ubutabazi gomba kuzana. Benshi batangiye kubona yuko ubuzima bushobora kutangira kubihira abaturage batuye mu mujyi wa Goma n'ahandi. Akomeza agira ati niba dukeneye gutegura uburyo bwo kurwanya icyorezo cya Ebola kizwi nka bundi buryo, cyane cyane muri Goma, Abanyarwanda bagomba kuva ku butaka bwacu. Ngo kugira Ebola bayirwanye nuko ngo Abanyarwanda bagomba kuva ku butaka bwa Kongo. Avuga ingabo za M23 n'ubuyobozi bwa M23 kari bwo ngo niba bamara kuva ku butaka bwa Kongo ari bwo buryo neza bizatuma amahoro n'umutekano biboneka, ariko n'icyorezo kagitsinda neza. Gusa ibi byatangiye kugaragara neza ko kino cyorezo cya Ebola gishobora kuba kiri kuri plan, hari umupango uhari wacyo hagati y'Epfo na Kongo na Leta zimwe za Amerika ku rwego rwo kuvana M23 muri Goma. Ushobora kutabibona, ushobora kuzabibona, kuko kuri ubu ngubu Goma igiye gushyirwa mu kato cyangwa se mu muhezo, kandi iki cyorezo kiramutse gikomeye muri Kongo kigakomera no mu gihugu cy'u Rwanda bishobora kuba ikibazo gikomeye cyane ku rwego ruhambaye. Ikindi kandi Patrick Muyaya nk'aya magambo akomeza kuvuga ko kugira ngo bakemure kino cyorezo ari kubanza bavana ingabo z'u Rwanda muri Kongo, bishobora kurangira bavuze bati abaturage bacu bari gupfa kuko badafite kwitabwaho, bikaba byazana ikindi kibazo kiremere cyane cy'umutekano kuri 23. Gusa uyu munsi ntabwo bihari, ariko bari kubivuga. Iki kibazo cya Ebola ndetse u Rwanda na Kongo kiyongeraho cyane cyane kuba Kongo ishinja u Rwanda gukorerana na M23, gusa ni Kongo nayo ishinjwa gukorana na Blackwater, umutwe w'uyu mugabo Eric Prince, umutwe wakomeje gukora ibikorwa bikomeye cyane ku butaka bwa Kongo batanga umusada kuri FARDC cya Repubulika ya Kongo. Uyu Eric Prince yigeze kuganira n'itangazamakuru maze avuga amagambo akomeye, cyangwa se avuga imvugo zihambaye ku gihugu cy'u Rwanda, kugeza ku rwego ashinja u Rwanda neza kujya kwiba amabuye y'agaciro muri Kongo, cyangwa se kujya gufata ibyo muri Kongo ku gitugu bakoresheje umututu w'imbunda, bakoresheje icyo twakita ihangana riremereye, cyangwa se gukubitana bidasanzwe bakoresheje imbaraga za gisirikare. Muri make ashinja u Rwanda gutera Kongo. Aya ni amagambo wese yumvisha akavuga ati uyu mugabo Eric Prince nafite ibitekerezo bizo kwemeza yuko bagomba kurwanya u Rwanda hasi hejuru kandi bakarutsinda. Umva amagambo yatangaje, nawe yashyire kwijanisha urebe n'ibyo Kongo itangaza, urebe nimba atari mahwi 100%. Kandi nureba Eric Prince urebe Pantagone, ndavuga igisike cya Leta zimwe za Amerika, imyumvire y'uyu mugabo ntago ibihabanye n'iya Leta zimwe za Amerika olinga te, kuko uyu mugabo nahabwa ikiraka na Leta zimwe za Amerika. Ni umwibuka muri Iraq, ahabwa ibiraka ingabo ze cyangwa se abarwanyi be abacanshobe bakajya kurwana mu gace boherezwemo n'igihugu cya Leta zimwe za Amerika. Niyo mpamvu ntago wakijya bavuga umutwe wa Eric Prince. Unyereke raporo nimba hari ufite igaragaza abanyamahanga b'Abanyaburayi cyangwa se Abanyamerika bavuga ku mitwe yitwara gisirikari cyangwa se gukoresha abacanshuro maze bakamagana umutwe wa
Blackwater baza kubwira ko bamagana Wagner Group n'indi mitwe, ariko Blackwater untouchable, umutwe udakorwaho. Umva amagambo ya Eric Prince rero aganira n'umunyamakuru amubazaga uko abona ibibazo byo muri Congo, ndetse n'icyo Eric Prince ku giti cye yasubije cyatunguye benshi muri kino gihe cy'urugamba. Muraho mwese, ni gahunda nziza turi kumwe na Eric Prince. Nitwa Mark Sano. Hari urugomo rukomeye cyane ruri kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, kandi dusanzwe dufite impuguke yacu mu bijyanye n'ibibazo byose bya Afurika n'iby'isi muri rusange. Ni Eric. Reka mbasomere iyi nkuru y'amakuru ivuga ku biri kuba ku ngabo za M23, ni umutwe w'ingabo witwa gisirikare w'inyeshyamba, kugira ngo tubishyire mu bikorwa ku bareba amakuru yacu. Izi nyeshyamba z'23 zishyikiwe n'u Rwanda zirutse gufata umujyi wa Goma, umujyi ukomeye mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, bigatuma abantu ibihumbi barimo n'imfungwa bahunga mu bwihebe. Iri fatwa ryavuzwe ko ari ukwiyongera gukomeye mu ntambara yabaye ingenzi cyane cyane mu karere, bikozwe na M23 kuva mu mwaka wa 2012. Guverinoma ya Congo yashinje u Rwanda gushyigikira M23. U Rwanda ariko rwo ruhakana ko rurwanya iyi ntambara, rurwanya Congo, ko bashyigikira izi ngabo, ahubwo bakavuga yuko ibyo ari ibinyoma. Ibi ni ibintu by'ingenzi cyane. Ibi byose birimo kugenda ubungubu, kandi hari ikibazo gikomeye cy'ubutabazi bw'ikiremwa muntu. Eric, Congo ni agace kanini k'umugabane wa Afurika, hari amateka asobanutse neza. Reka tuganire kubiri kuba ubu noneho, hanyuma tuzasubira mu y'amateka ya Congo. Oya, ibirimo kuba ubu urabizi ko bavuga ko ari inyeshyamba za M23. Mu by'ukuri ni nk'ishingiro ry'igisirikare cy'u Rwanda cyayobowe na Paul Kagame, kandi byatangiye burya. Reba, jenoside yo mu Rwanda yabayeho mu 1994, kandi burafite igice cy'umuryango w'abanyarwanda. Uyu mugabo yatangiye guhohotera muri jenoside yakorewe abatutsi, ngo na umutwe ni FDLR, ari wo mutwe w'intagondwa z'abahutu. Bamwe muri bo bahungiye muri Burasirazuba bwa Congo, kandi bivugwa ko inyeshyamba z'23 zari zihari kugira ngo zibarwanye. Ariko kuri ko ibyabaye ni umuryango w'ubujura bafunguye, winjiza miliyoni zigera kuri 600 z'amadolari ku kwezi muri zahabu cyangwa se korota, tantalium n'amabuye y'agaciro menshi aturuka muri Burasirazuba bwa Congo, akaba ajyanwa nanone mu turere ducungwa n'aka gatsiko ka M23 gashyigikiwe n'ingabo z'u Rwanda. U Rwanda rero rushyira umubare munini cyane w'amabuye y'agaciro, ayo mabuye y'agaciro akoreshwa cyangwa se aturuka ku butaka bwa Congo yibwa. Bityo rero muri kino gihe baherutse gufatira u Rwanda, bamaze gufata abo n'u Rwanda umujyi wa Goma, umujyi ukomeye cyane muri Burasirazuba bwa Congo, komera amajyaruguru ya Kivu. Hari abanya-Romania, abapolisi bashinzwe umutekano baturutse muri PMC, bari bihanganye kandi bahanganye n'ibitero by'iminsi 5 za M23. Hanyuma amaherezo bavuga ko bagomba kubafasha, maze batera n'ibimodoka by'intambara byuzuye bya bombe, ndetse n'ibifaru byinshi barabikoresheje, kandi bakoresha indege zitagira pilote za TB2 zo muri Turukiya kugira ngo bafate umujyi wa Goma. Haba urugamba rukomeye. Bityo rero ibi si intambara y'imbere gusa muri Congo, muri Burasirazuba bwa Congo. Hoya, ibi ni igitero cya guverinoma bagabweho n'ikindi gihugu mu karere gafite ubusugire, zakozwe n'ikindi gihugu gitera Congo gusa kubera gushaka kwiba amabuye y'agaciro ya Congo, kandi agaciro u Rwanda rurimo gusahura muri Burasirazuba bwa Congo. Hari imitwe y'ingabo zigera kuri 30 zitandukanye, ariko biragaragara ko M23 ari iterwa inkunga na Leta, kandi babona n'ubufasha buturutse muri Uganda, kuko nanone umugande avuga igisirikare cya Uganda nacyo kirimo kwinjiza amafaranga menshi mu bujura no gucuruza diyama, zahabu, ndetse n'ikindi kintu cyose gikoreshwa mu gukora telefone ngendanwa na batterie zo mu modoka zikoresha amashanyarazi. Ibyoherezwa muri Torpline biva mu Rwanda, ariko bituruka muri Congo. Ni miliyari 7 z'amadolari ku mwaka zitangwa, kuva ku muringa kugeza kuri nikeli kugeza kuri cobalt. Amabuye yose akorerwamo batterie, kandi birumvikana ko diyama nayo ifite agaciro gakomeye. Bivuga ko hari agaciro ka $25 z'amadolari ku butaka bwa Congo.
n'umuturanyi uri muri kino kibazo. U Rwanda rwakuyeho igice kinini kandi rurimo kugerageza kugitwikira. Birasekeje cyane ukuntu bamwe batangira kurwana bavuga ko bari kurwana n'Uburusiya ngo bwateye igihugu cya Ukraine mu buryo bukwiriye n'akarere ngo k'Uburayi ngo muri iki kibazo rero bagomba guhangana nacyo mu gihe ufite akarere ka Congo kamaze igihe kinini kandi navuga ngo wenda kishwe n'u Rwanda n'ingabo z'igihugu cyarwo kugira ngo gakomeze bakoremo ubujura bw'aya mabuye y'agaciro. Kandi kubasaba imbabazi bose kubw'u Rwanda muri Congo ngomba kubitangaza kuko ibi ni ibintu bibi cyane, ni imyitwarire isa nk'iya Putin mu bijyanye no guhindura imipaka y'igihugu cyabo n'ingabo rero bagakoresha imbaraga za gisirikare. Yewe ibi ni ibintu bibabaje cyane Eric, kuko uzi ko uvuga ibintu ukavuga igitero gituruka mu gihugu gituranye kandi ntabwo kivugwaho na gato rumwe, ndetse no mu itangazamakuru mpuzamahanga ibi ni ibintu bivugwa gake cyane. Kandi nk'uko ubivuga igice cy'uburasirazuba cy'igihugu gisa nawe gifite amabuye y'agaciro menshi, ariko biragaragara ko ari Repubulika ya Congo ifite ubu bwoko bw'ubwinjiracyaha mu bitero nk'ibi. Tubwire bike ku bwoko bw'inzego z'umutekano ziyobowe na Congo, kandi n'amatora yo mu Kuboza 2023 yabaye niyo tugejeje ngo kuri aya makimbirane. Oya bike amatora yo mu Kuboza 2023 nibwo Perezida Tshisekedi yongeye gutorwa, kandi ni igihugu kinini, ni igihugu gifite ibibazo byinshi. Ndavuga yuko udashobora gukwira kunyura muri cya gihugu cyose ugiye kwimipaka yose y'igihugu, ntibishoboka. Ntushobora kugenda muri kino gihugu cyose ngo uve ku mpaka ujye ku wundi, nta mihanda bagira, ni ahantu hanini kandi byagutwara amasaha make kugira ngo ugende ibirometero 200, bifata iminsi 30 kuko ni ahantu hakomeye. Bityo rero ibikoresho n'ingendo biba bigoye cyane ari muri Congo. Ni ikibazo gikomeye cyane ko bigoranye kuri leta ya CONG0 kugaragaza imbaraga zo kurwana n'amategeko n'amabwiriza kugira ngo wenda barinde imipaka yabo yose. Kandi kubera ubwinshi bw'ubutunzi ndetse n'ubugome n'amabanda atandukanye, hari imitwe irenga 100 hariya, hari imitwe nge nabazigera ku 130 irimo intwaro kandi barashaka gukora ibikorwa by'ububande byo kwima umutungo, kandi byinshi byakozwe ku ngaruka mbi cyane. 80% by'abagore bo mu burasirazuba bwa Congo bafatwa ku ngufu. Tekereza ko atari 8%, 80%. Ubugizi bwa nabi bw'amategeko urabizi butemera amategeko. Niba uhaye abantu batwereza amategeko uburenganzira bwo kubona amafaranga menshi n'intwaro nyinshi, bibanda gusa ku bucuruzi bw'amabuye y'agaciro, ujya ku rwego rwo hejuru mu kajagari, kandi nizo bikomeje muri Congo. Bityo igisirikare cya Congo kiragerageza guhangana nizo, gusa ntabwo ari byiza. Kandi hari n'abajenerali bahari bakora ibikorwa nk'ibyo ngibyo, bashyira mu mifuka yabo amafaranga. Hari n'abashaka rwose kurwana no gukora inshingano zabo zo gukunda igihugu icyarimwe, bashaka no gusahura. Kandi urabizi ko tufite mu ngabo muri Burasirazuba bwa Congo abajenerali bamwe na bamwe bariho kugira ngo barwane kandi bakora akazi ngo bayobore benshi mu gutsinda, nyamara bakarangira bafite uruvange runini rw'urwego rwo kugambanira igihugu. Reka noneho tubigarukeho. 80% by'abagore bafatwa ku ngufu, kandi urabizi ko abantu bari ibumoso bahangayikishijwe cyane n'uburenganzira bw'abagore n'abana. Abantu ntibashaka kubafasha, kandi mu by'ukuri sinzi ukuntu iyi mibare yizewe, ariko Umuryango w'Abibumbye uvuga ko abantu barenga miliyoni 7 bakuwe mu zabo muri Congo, kandi ibyo ni mbere gato yuko M23 ifata umujyi wa Goma. Bityo rero birashoboka ko hari abantu benshi bakuwe mu zabo muri iki gihe, mbega agahinda. Ariko umuryango mpuzamahanga ntugira icyo usubiza. Kandi nanone Loni n'uburyo bwo kubungabunga amahoro bwa Loni mu myaka 50 cyangwa 60 ishize ku isi yose byabaye urwenya rwose, kandi byahindutse urubuga rwa ruswa gusa. Bityo rero ufite abashinzwe kubungabunga amahoro baturutse mu bihugu zo mu rwego rw'isi, bafite ingabo zitatojwe neza, ntabwo bahembwa neza, ariko bahabwa imbunda n'amasasu, maze barangiza bakagurisha izo mbunda n'amasasu ahubwo kuri zimwe muri izi ntera hamwe igize imitwe 130 kubera kugira ngo bibonere zahabu.
niba uramutse ugenzuye intambwe yose z'abitwa ko abashinzwe kubungabunga amahoro n'umutekano boherezwa muri Congo, wasanga kenshi aba basirikari bose barimo kubona twazabu babitse mu mifuko yabo kandi bazibona gurisha amasasu cyangwa imbunda. Urabona rero ukuri uyu muryango wa Loni ntushobora gutsindira ya ntambara. Ndizera ko kimwe mu bintu bikurikira ikipe ya Doge ikurikirana nuguca amafaranga mu mishinga y'imari ya Amerika. Ndategereza ku 28 kugeza ku 35% yose by'amahoro ashakishwa ni kinyoma. Urabizi icyo bavuga, inzira igana ikuzimu gusa ifite intego nziza kandi igitekerezo ngo cy'ingabo za Loni ngo shinzwe amahoro ngo zizagerwa ikize kugira ngo zigarure amahoro muri kariya karere. Icyo ngicyo ni kinyoma cyambaye ubusa, kandi hari abantu babarirwa muri za miliyoni amagana bababaye bitari ngombwa kubera ubwo bushomeri ndetse na za ruswa zitangwa muri izi ngabo. Kongo iri mu bikomeye ubu ngubu kuko ari bo bafite umutungo mwinshi mu majyaruguru ndetse mu majyepfo ya Kivu. Ni bimwe mu bihugu bikize cyane ku isi kandi byatewe bigacibwa intege n'abaturanyi babo bafite intwaro nziza, bafite abasirikari beza. Ndavuga kandi ko abanyarwanda bakoreshaga ibisasu bya Spike byatanzwe na Isirayeli mu kurwanya ingabo za Congo. Bityo rero ni ikibazo gikomeye kandi bizashimisha kubereba icyo abaturage bakora muri ubu bwoko nimba hari icyo bazavuga. Uravuga ingabo za Loni zirinda amahoro, ubona zambaye ingofero z'ubururu ziragenda kandi yego koko zishobora kuzana uburakari butangaje, ariko ibikorwa zabo ntago bigaragara. Mwabonye ibihugu z'Uburayi bihagarika igenzurwa ryabyo kubera ibibazo by'ibikoresho, kandi umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba nawo ni wari muri uwo nguwo kubera kwemererwa kw'ibintu bimwe na bimwe by'ibibazo. Ari nk'abanyabwoba benshi kuri ubu ngubu barunzwe kandi bisa naho kugira ngo batinye kwinjira muri iyi ntambara ari byo biri mu mitima yabo. Kandi n'agace kashigishijwe n'intambara turabizi, nanjye urabizi. Hari abantu bababara cyane, mbona hari abantu bapfa muri iki gikorwa. Byatweretse neza ko Eric uruhande rw'ibanga rutavugwaho kandi rudakoreshwa muri kino gihe hari itandukaniro rikomeye ryo gushaka imbaraga zo kurangiza iki kibazo cy'intambara. Uratekereza ko Perezida Tshisekedi na Perezida Trump bashobora kuzakorana? Ubona afite amahirwe yo kugaragaza kuzana gahunda mu gihugu ndetse no gukosora iki gitero akagitsinda, igitero cy'abanyarwanda bamugabyeho? Oya, bakeneye mbere na mbere bakeneye gukora akazi keza kurushaho ku ruhande rwo gutangaza ko batewe n'umuturanyi wabo mu buryo bwa diplomasi, maze bamara kugaragaza neza ko batewe. Iki ni igice kinini cyane kigomba kugaragara ko batewe ku butaka bwabo kugira bajye kwiba umutungo wabo kuva mu gace ka Kongo ka Kivu mu majyaruguru. Abantu rero bakeneye kubaka ubushobozi bwo kwirukana noneho no kugenzura imipaka yabo. Hashize imyaka 10 ngewe nkora ibikorwa bikomeye, harashize imyaka 8 ngewe nkodesha indege zanjye za gisirikare muri Burasirazuba bwa Kongo mu birindiro zose bitandukanye, kuko nifuzaga gusobanukirwa icyo bagombaga gukora ugereranije n'ibyo bakoraga. Bityo nkagera muri ibyo birindiro zose nkagenda hirya no hino. Nabikoze mu gihe cy'iminsi 6. Navuga ko nagiye ku bibuga byose by'indege mu majyaruguru yo muri Kongo ndetse yewe no hagati no majyepfo y'Iburasirazuba bwa Kongo nagezemo, maze mbona ahantu hose ko hakeneye gushyirwaho metero 30 cyangwa 50 mu mijyi n'imidugudu. Nzenguruka ku gace kose ku rwego rwo hasi n'ahantu hakomeye. Loni ni mbi cyane hariya, nta kintu ishoboye kandi bafitemo ruswa nyinshi. Ingabo za Kongo nazo ntago zifite uburyo bwiza, kandi u Rwanda rwiba miliyoni amagana z'amadolari rwasubije ko rutari muri Kongo. Ibi ngibi birumvikana ni mu bikorwa bikomeje gukorwa. Bazana intwaro, bakubitisha igisirikari, bakiba umutungo, bashowe kandi bafata ubutaka bwinshi bw'abaturanyi babo, bityo berekeza mu cyerekezo kitari cyo. Amerika ntabwo izakora kuri ibi ngibi, ariko bidufitiye umumaro. Imiyoboro y'ibikoresho kuko yaba ari umuringa, cobalt, amabuye y'agaciro yose y'ingenzi akoreshwa mu gukora telefone zacu z'amashanyarazi, ikoranabuhanga n'ibindi, tuyavana hariya, byatugira umumaro kujyayo. Urebye nk'uko ibintu bikomeje gukorwa mu isi yose, nta sida akeneye Kongo. Murebe Donald Frank, itegeko ryemejwe risaba ko habaho urusobe rw'ibikoresho by'amabuye y'agaciro rutagira amakimbirane, kandi mu Rwanda harimo ibihindura 100% urusobe rw'ibikoresho bishingiye ku makimbirane kuri ubu ngubu. Bityo rero ni ukugaruka kuri ibi mu mezi 3 kandi tukareba niba hari icyahinduka, ariko inzira ntabwo ari nziza. Abo kandi u Rwanda rugomba guhagarika vuba ibi barimo gukora.
Eric hano kuri Ofresh twagiranye ikiganiro kandi dukora igice kivuga ku biri kuba ku mugabane wa Afurika, kandi urugomo rubi cyane kuva mu 1996 rwadutse mu bihugu bigera kuri 19 bitandukanye. Niba nibuka neza nuko igice cy'ikibazo cya Congo ari iki gitero kirimo kuba muri uyu mugabane. Rero ni urugomo n'ibitero by'imitwe y'ingabo y'inyeshyamba birimo kugabwa ku gihugu cya Congo. Gusa ikibazo cyo gukurura abantu benshi kuri iki kibazo ni ikihe kuri wowe? Yego biroroshye ko amakimbirane acika intege kubera urusaku, kuko hari menshi muri Afurika y'Amajyaruguru nka Sahel afite ubwoko bwa jihadist, ndetse nayo mu majyaruguru ya Nigeria yewe ahantu ntibashobora kuvayo nyuma ya miliyoni enye, kuko bari mu kaga gakomeye k'ubujura cyangwa se kwicwa mu majyaruguru Nigeria yose, kandi icyo gihugu kigizwe n'abantu miliyoni 150. hari urupfu rwinshi. Bityo rero amakuru mabi menshi muri Afurika arahari muri kino gihe. Yego hari itsinda rya jihadiste ryitwa RDF mu itsinda rya ISIS, ariko ikibazo nyamukuru nuko iki ari igihugu nanone kitagira imipaka, cyafatiriye umutungo w'ubutaka bw'abandi, ndetse na Uganda ubwayo ibirimo n'abaturanyi babo. Rero ba Congo bafitanye imikoranire n'uyu mutwe, kandi barabikora kuko bakunze kuba bishimira ibyo bikorwa. Ariko birababaje cyane, biteye agahinda, kandi biragoye kubona mu gihe kizaza kwiyumvisha ko bizarushaho kuba bibi cyane kuko bimeze uyu munsi. Turagaruka kuri iki kibazo Eric, kuko nk'umukuru w'igihugu Trump birumvikana ko amaze ibyumweru bike gusa ku butegetsi, mu minsi mike gusa. Birumvikana ko igihe kitaragera ngo asobanure uruhande ahagazeho ingamba za Amerika kuri Afurika hashingiye ku nyungu z'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo rero mwasaba perezida muri kino gihe ni iki cyaba icyifuzo cyanyu kuri perezida kuri Afurika, kandi bifitanye isano n'ikibazo cyo muri Congo kugira gikemuke? Urabizi ko hari impungenge nyinshi Washington ku bijyanye n'ingaruka z'Ubushinwa ndetse n'Uburusiya mu bice byinshi bya Afurika bigenzura ibyo bikoresho Amerika ikeneye ku nganda zacu. Ndavuga ni uzi ko turi kuri za miliyoni 100 cyangwa se miliyari z'amadolari dukoresha, kandi tugapfusha ubusa buri mwaka ku mugabane wa Afurika. Abasore babona inyungu nkeya cyane kuri izo, kandi kigaragara nuko ibihugu biri mu bibazo bikeneye ubufasha bwacu. Birashaka ko tugira icyo dukora, bashaka ko tubafasha muri no bibazo, dushora imari muri kiriya gihugu. Mureke dushoremo imari, ndetse dushyiraho n'amategeko menshi ya Byzantine ya Amerika abuza abikorera ku giti cyabo gufasha mu buryo bwose. Dushobora gufasha twebwe ibihugu guhagarika imitwe ya jihadiste, amategeko arengera imipaka yabo, ndetse no gukusanya uburyo bwo gukusanya imisoro. Ibintu byose byibanze ubukungu bukeneye kugira ngo turinde cyane cyane abaturage bacu kandi bagira umutekano, n'abahariya bagira umutekano. Nishimiye cyane cyane kubona USAID igabanywa, kuko hari abantu benshi bakora muri uru rwego, bagakora ibintu bibi bashimangira ibintu bitari byiza muri Afurika yose. Nibura ni intambwe nziza mu cyerekezo cyiza, kandi hari byinshi bigomba gukorwa, kandi ndatekereza ko nzarinda ibindi byinshi byo gusesagura umutungo kamere. Kandi ni ingingo nziza cyane kuri USAID. Uzi ko ibumoso b'abaheza nguni bashyushye, kuko uzi ko Elon Musk afite ubwenge buhagije bwo kugira bamwe mu bahanga muza porogaramu, abakora porogaramu, abakora uburyo, ndetse n'inzobere ku isi bakoranye nawe mu nyubako y'ibiro z'ubuyobozi nijoro cyane mu mpera z'icyumweru. Nabo bicavuga bati nguzi ko hari iminsi 2 mu cyumweru aho abatavuga rumwe n'ubutegetsi bataba mu kibuga bigeze kwamagana iyi gahunda, ariko twavuga yuko nta kintu na kimwe bigeze bageraho. Nabwo ni Damas ntabwo bakora no kuwa gatanu cyangwa se kuwa mbere. Nanjye nabonye video yabo, nabonye video ivuga ku mwana w'umuhanga wo muri kaminuza ya Nebraska wakoresheje ubuhanga bwo gusoma inyandiko zimwe na zimwe zatwitswe ziturutse i Pompeii nko muri 34 mbere ya Yezu, zarazinzwe zitwitswe, ariko yatekereje uburyo bwo kuzikuramo mu buryo bw'ikoranabuhanga no kuzihindura inyandiko za Kilatini n'Ikigereki
kuri izi nyandiko zitangaje, kandi ndatekereza ko babyise umushinga wa views yatsinze, ariko ubwo ni ubwoko bw'abasazi b'ubwonko ayobora kurwanya ubuyobozi bwa leta, kandi bigaragaza ko barenze urugero nubwo bafite ubwoko bufite impano. Rero abantu bakomeje kwibanda cyane cyane ku bibazo bikomeje kuba ndetse no gushaka uburyo bwo kubikemura. Bashaka kubona CIA igihe rukomeye cyane, kandi uzi ko Afrika ari hamwe mu hantu bapfushije ubusa amafaranga y'abasora. Eric, sinshobora no kumenya niba koko cyangwa se wenda babonye iryo zina muri gahunda ya CONG y'amasezerano mu gihe cy'intambara ya Vietnam. Gahunda nziza yo gutuza abaturage mu bijyanye na USAID yarahindutse umuryango ukomeye yo gucuruza amafaranga ku ruhande rw'ibumoso, gushyigikira ibihumbi bya NGOs imiryango itegamiye kuri leta, nta nshingano utanga miliyoni 42 z'amadolari buri mwaka zikagenda, kandi udakora cyane cyane mu mahanga ngo urebe ko ari ikintu nawe wagarura. Gutanga miliyoni 100 cyangwa se miliyari nyinshi z'amadolari ku banyapolitike b'abademokrate kugira ngo amafaranga akomeze gutembere mu nzira z'uburiganya cyane cyane, kandi ngiye ngaragaza ko nishimiye ko bino bintu babihagaritse. Ubwo rero tugeze ku nzira ifunga cyangwa se ku musozi w'ikiganiro, gusa ibintu byinshi twavuzeho. Guverinoma ya Amerika isa neza nk'isanzwe, ifite ibitekerezo by'ingenzi cyane kuri iki kibazo cy'ubutabazi, ishobora kubibona gusa hano nk'umurongo hamwe ndetse n'abashobora kuzanira ubushobozi. Twaganiraga na Eric Prince muri kino kiganiro, kandi turashimira cyane cyane ko twavuze ko ikibazo cyo muri Congo ni ikibazo kigomba kwitabwaho nacyo. Uyu ni umunyamakuru aganira na Eric Prince, gusa nkuko yabyumvikanishije ngo ni intambara yashowe n'igihugu cy'u Rwanda kuri Congo. Wowe ubona Eric Prince na Congo gukorana batarabihaye ishingiro yo kumva ibintu kimwe? Nguri kubyumva muri comment. Ubwe neza, amahoro.